Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Ana Syabila Handini, absen 12. Perkenalkan, nama Abdi Evelyn Marian Nenggolan, absen 7. Di dia Abdi bade nyanyikan Pupu Balakbak, judulna Aya Warung Sisi Jalan. Lihat mengaladangan Nujarajan sukan-sukan Nujarajan sukan-sukan Nujarajan sukan-sukan Nujarajan sukan-sukan Nujarajan sukan-sukan Aya warung sisi jalan rame pisan awewe na luas luis gelis pisan lalakina los kapikirna omane yang dereng jalan rame pisan Citameng awe-awe luas luis gelis pisan ngagoreng lalakina los kapikirnya omonye ngagoreng sisi jalan rame pisan Citameng awewe luas luis gelis pisan ngagoreng lalakina los kapikirnya